हेलो फ्रेंड्स मैं रिंकी गगৈ आपलोक स्वागतम जनाइছো मोर अन्य এটা कुकिंग ब्लगले আজি মই বনাব ওলাইছো সিম্পল ক্ৰিস্পি প্ৰন ৰেচিপি যোনটো একেবাৰে সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰিব বলকচোন চাও হক মই কেনেকৈ বনালো প্ৰথমতে মই মাছ কেইটা ভালদৰে বাকলি গুছাই সাফা কৰি লৈছো যেহেতু বাকলি থাকি গলে তাৰ তেল বা মছলা বা নিমখ একোৱে নোহোৱাব तार पिছত मैं एड करब गई आसो इते अकनमान हालधि अकनमान निमख अकनमान चिली पाउडार मन करिब जे मैं बस्तुबुर मेजारमेंट करि दिया नाइ आन्दाज मते दिले हल तार पिছত अकन कॉर्नफ्लोर और लगते एटा कनी तार पिছত आपुनि बस्तुखिनि भालदरे मेरिनेट करि लब मेरिनेट कर 20 मिनिट राखी थई दिबो केराहीखনত तेल अकमान दी गरम हब दिबो तार पाছত माछगिटा भालदरे फ्राई कर लब मैं माछगिटा गोटेकिटा फ्राई कर ललो तार पिछते मैं काटि लैसु दुटा डांगर पियाज 4टा जलकिया फाली लैसु নহৰু অলপমান কাটি লৈছো ঠিকৰে কাটি লৈছো আদা অলপমান আৰু লগতে বিলাহী এটা কাটি লৈছো তাৰ পাছত মাছ ভাজোতে ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে বিলাহী দি দিছো বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ ताते मैं काटि थोआ पियाजखिनि दी दिसो रंगा हो जोवाলৈকে ভালদৰে ভাজি লব পিয়াজখিনি এতিয়া মই তাতে দিম অকমান নহৰু কাটি থোৱা নহৰুখিনি निमख छिटियाई दिसो निमख अकमान दिले पियाजखिनि रंगटो ভাল হয় আৰু লগতে সোনকালে সিজিও যায় তাৰ পাছত দিছো কাটি থোৱা আদাখিনি তাৰ পিছত ৰঙা হোৱালৈকে মই অলপ ভাজি লৈছো तार पिছত मैं एड करिम सोया सस मैगी हट एंड स्पाइसी सस आन्दाज मते दिसु तार पिছত मैं एड कर दिसु फ्राई करि थोৱা माछखिनि लाहे लाहे भालदरे लৰাই लব এতিয়া মই দিছো দুফালকৈ কাটি থোৱা জলকীয়াকিটা দিয়াৰ পাছত 5 বা 6 মিনিট মান মিডিয়াম গেছ কৰি ভাজি লব এয়া মোৰ ক্ৰিপসি প্ৰন ৰেচিপি ৰেডি যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব